Ekicweka kya Irimyo muri Ibanda ni kimwe habisigire ebiri kuteganisibwa amizi kandi ahabwa enshonga egi ab'ekitongore kya ACTS bakataho enkwatanisa na disitulikiti y'Ibanda okubasyaho amizi marungi. Obwahati abatura bari hakukora obucweka ihembe okutimba omufuregye gw'oburingo bwa kilomita 24 barikuyambaho omunyeshengyero wabo John Paul Ninkusiima owabingi barikumanya nka Panado. Ekitongore kya ACTS kikacwamu kutuyamba itwe nka disitulikiti y'Ibanda. ACTS ekatuyamba nka disitulikiti y'Ibanda batucwamu kutukorera amizi kutukiza amizi marungi omu maka g'abantu. Okutimba omufuregye ogu kutwire nikugenda omu maisho kandi aha kilomita 24 omunyeshengyero we naija kutimbaho kilomita 16 kuraba omu kibira kya Queen Elizabeth National Park kandi omurimo ogu yagutongoza. Ntimbe omufuregye ngwiha aha sosi kitagwenda ngurabye Kanywambogo ngurabye omu kibira ekibira ni kilomita 10 forest reserve then kugura sohore guto mu kibira hata abatakabirime betimbire bakutwara omu byara byabo dano maka gabo. Then hato mu kutimba challenge y'imbwine nayo kubanza n'amabara hansi bafuka zihendekire then challenge ndiza kutukira mu kibira harimo obuhuka ko kuba no sawa bukuruma ni buruma munonga. Ekitongore kya ACTS kitwire omugombora ya Kicuzi kiri kutungura ebyo biyonjo kandi omu kusyaho amizi marungi emuhandagano erikukorwa n'abatura kwekwatiramu bakatimba emifuregye. Abantu ababe bizire kutandika kutimba omufuregye ogwe twatwizire abantu almost abantu nka 10 kurugwirimya konka tukarugwirimya shayi 11 asosi tukayikaho shayi 5 zihango katakaribagana katatu na kamwe konka kikabe cyo muhendo kushanga ekitongore kya ACTS nikija kikakwatagana na gavumenti zeni bakabasa kwijuka omuruka gw'Irimyo. Bwanyuma yo kukora omurimo ogu abatura borekera okusiima aha munyeshengyero abw'okufayo. Gashaka Timothy Mushabe.